Il-Viċi President tal-Parlament Ewropew u MEP tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola qed tissemma bħala waħda mid-deputati Ewropej li jistgħu jkunu kandidati tal-Partit Popolari Ewropew għal President tal-Parlament Ewropew. Il-ġurnal Influenzi Politiku semma lill-ewwel Viċi President Maltija u lill-MEP Olandiża Esther de Lange bħala żewġ MEPs se qed jiġu konsidrati biex jieħdu dan l-irwol. Ġurnali oħra madwar l-Ewropa qalu li l-akbar partit fil-Parlament Ewropew qed jinbotta biex il-President li jmiss tkun mara wara nuqqas ta' kważi 20 sena. Dawn ir-rapporti ħarġu wara l-MEP Ġermaniż Manfred Weber li jmexxi l-grupp tal-PPE fil-Parlament Ewropew ħabbar internament li mhux se jkun qed jitfa' ismu l-ogħla kariga fit-tmexxija tal-Parlament Ewropew. Manfred Weber kien ikkunsidrat bħala l-kandidat li se jkun qed jieħu fideh l-irwol ta' President tal-Parlament Ewropew wara li spiċċa t-terminu ta' sentejn u nofs tal-MEP Taljan Sassoli li ġej mill-Partit Soċjalist. Rapporti oħra iżda qed jindikaw li Sassoli xorta qed jipprova jikkampanja biex jibqa' President tal-Parlament Ewropew wara Jannar li ġej minkejja l-ftehim bejn il-gruppi politiċi ewlenin fil-Parlament.